livuthe laze laphela ikhandlela abalandeli bamthandeni igcwamele ishumfu kwamanqele balinde ushuni wamaqiniso izolo ngo-9 o'clock. Bafethu nginibingelele ngiphinde ngamukele kule channel ehamba phambili inkezela lami igama uveze umuntu wakhumalo bathi la sibona amagomede mawukuthi usemusha lekhaya socela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Livuthe laze laphela ikhandlela kubalandeli nabathandi bomculo kamthandeni balinde lapha uhlelo oluthenjiswe uyena umthandeni igcwamele ishumfu kwamanqele athe uzofika nalo oluzoqala ngalo usuku lezolo okungolwesihlanu. Kuhlelo lolu uthembisa abalandeli ukuthi lizobonakala njalo ngolwesihlanu ngesikhathi sabo9 lapha kuzokushaya u10 olubeza ngoshuni wamaqiniso. Lolu hlelo lizokhonjiswa lapha ku Facebook ekhasini lakhe kanjalo futhi na ku YouTube channel oyibiza ngokuthi ushuni wamaqiniso. Kulolu hlelo uchazela umthandeni ukuthi uzoxoxa kabanzi ngezinto ezenzeka empilweni yakhe nabantu futhi angabafuna empilweni yakhe lapha nabazama ukumbisa kabi uzobagagula ngoba benjalo ngamagama. Abantu babe sebalinda lolu hlelo kwazi uhlelo luzongena kanye nalolu hlelo lidlala lapha njalo ngolesihlanu ukumbuso wamaciko olwaziwa lapha ngoMaskandi Friday. Abantu ke abaliyamenise nayo besola ukuthi ngempela umthandeni uzama ukugudluza lolu hlelo olubonakala njalo ngolesihlanu lapha kumbuso wamaciko. Umthandeni ubese buya nenye ipost lapha ngawo lesihlanu okungisuku lwezolo ntambama ngekhathi zabonani wasesha ukuthi are you ready wasethi cash umpandeni ufaka amanqele ushuni wamaqiniso. Abantu bathelekile njalo babona sokushaya ikhathi zabonani lothu uhlelo uqala ke lapha kumthandeni ufaka amanqele babe sebahambisa ama comment. Omunye uthe lapha umthandeni gcwamele ishumfu kwamanqele wena usijwayela kaba ngifuna ukungasho ukuthi sabalandeli bakho akusho ukuthi sizilima zakho phinde mina ngithathe serious wasithi nxe wena cela uthathe nale page le top fan ulinike omunye umthwebulo okungcono ngizoyilandela uduma kahle nomdumazi ngoba wena hayi impela uyasenza ilima zakho. Umunye uthi angiyazi inyoni ehlupha kanjena nangu ucela inhlanhla uthi hey mashanda kazalanga lapha wabola amathumbu la kuwe mfana uyisidawu nje esiphanjanwelwa ingqondo. Omunye uthi mthandeni wena mdidwe nje usijwayela kabe mhlathi kanyoka inhlamba ke lena. Omunye ubhuti umntu uthi anilazi igcoka manini ibivele ingeke ibe khona lento kushuthi anikamazi ukuthi unjani. Omunye uthi phezukwabo ungabe usabayeka duyaza bayoze bavuma benhlamba zabo yizo lezi ezakubeka lapho ukhona namhlanje. Omunye uthi ayicha usinyanyisile kodwa qhawe kanye namadiqa. Omunye uthi Randy mthandeni uthi ungasenzi ingane uzowe emculeni ungakhohlwa abantu abakwesekayo kule ndima. Omunye uthi unamanga kabe namthandeni sikhwama wasededela inkunzi malanga yayohleka wayihlekela babhale kanjalo impela abantu abaningi esithesa abacosha lapha siyazi ukuthi ngendlela ama comment angene ngayo lapha nekhejini kamthandeni angeke size siwaqede wonke kodwa sithathe nje lawo athe ukuhamba phambili lapha nekhasini lakhe umthandeni umfoka amanqele ke mhlawumbe wena ngakuthini wakuphawula mayelana nalolu hlelo okungenza mhlawumbe bakhona abathe kulibona thina sangalibona ke mhlawumbe kuthini wakuphawula ngalolu hlelo. Nami impela ngomunye wabantu abaveve nedatha labo impela ngithi ngizobona ushuni wamaqiniso kodwa ke lutho kuvela nanokuthi ngilindele ukuthi mhlawumbe umthandeni uzobuya uzos-update ukuthi mhlawumbe kwenzakalani ekhasini lakhe kodwa ke ngilinde ngalinda lokuthi igcwamele isho ukuphendula lapha nokuthi kwenzakalani ngoshuni wamaqiniso. Mhlawumbe kuthini wakuphawula ahlangane ku comment section sikhulume ngalo lolu daba. Ngathi kwethu lolu daba benginilethela namhlanje kwezishisayo ezisenkezweni. Ngingakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokushare. Nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu.